Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hakani katayo le akmen bala pelong da Khasi Students Union Laban Circle hak rensan Yakob urang kensai ke Laban Pelun usamla Clement W Kharshiyeng ulayora ya kanam ladu katba ka samla Gardenia Shilla kalayora ya kanam ka Lasuban ka Laban Pelun. Suaban penkut ya katayo le akmen ke KSU ke pelong ru ya gilempung ya le akai kum ke marathon ke cricket ke basketball ke maupun badminton karom chess table tennis bat ke arm wrestling. Nalor kini la pelong ru ke jinga kop draw, ke jinga kop rai, ba ke jinga kop shot. Bala pelong kum ke inter dorbar. Hak balai shimentari ke pratli ke dorbar ke bukan thup ya ke laban, ke madan laban, mat riak laban. Ke kor, ke lum shot sngi, ke lau sotun, ke upper lumparing, ke lower lumparing, bat ke kenjat football.
penyat yakum kini ki programs kamut ba mengi ledi na marngar mensuang akit kam magi circle segi units kamut ba mengi kwa ban lekamen ban enjoy ledi kamlong kamta kamut ru ba ngidei kita ki samla leni ki kena ki bom dan kam dan jam takadau ni pelong ki jinge ki leni ki pelong kini ki jaj programs kata ru kam dei henry nganong ye pi ngi don la ka jong ka kam ka jam ngi don la ka jong ki jing pulia jing dangli henry ngi benta ya kapur pada nomor ba ngi don ka jikit kli ya ki imlang ka salang ha posnong ha po thao bat kham tam hi ya ka jing ne jing sa jong ka snap ka karpang bat jing song sngai ka jilong tra la ka khando ka siap ka jai pen riu khasi bat kumbala keren meneru do samla ruben ukuran japang kata ka imlang ka salang lani kata ka socialization ngadi thu yepi hang ni ngatrai don gibun hinang ni ki mithu yang ba khat prasnem ngala shong ngala sa hapo ka snong laban aswa bagan mi bagan lisa na ki snong bar ngajui ba hang ni snong ko malakaran mene kan ban biang ki bukuran presiden jong laban cycle ba ngi shong khle henry nga dengan sosu ba kamtam ko ka snong laban to glumparing law sotun ngila banong ba shong khle henry laban ngimla shong shong khle namar ba kamdan kata kajing ya kle ba inyalong mar kaju pedeng jungi bat kiwi ki cek mendri ki bon buhai snong ngila duna swa palat ngila long tang kumba kum si sembo ikhaw hapo si borni ukhaw tingila duna ba bat ngai i ba duna ba kata ka socialization ka ba ngimji itu para marjan ngimji itu ye ibe ngelong bela ka jong ngitip betang ele di simet bat haye ngasam bat kani ka long ge jing e ka ba kraw ha kaba ngangam ong batang hapo kasnong laban nei henry kajak benriu hi borok kawai ha kaba ladang imdon ka jingis tu jingmut ladang idang perkat i tangel di simat ladang imdon ka jingis nok ti ka jingis trelang tegamut ka jenjar bangi ban kiu ha borok iliang lani wat ban yada ban bu yala ka jong ka jing ka sam ban yala di simat ru ha ka jing sngan ladang ipet kiwi kajak benriu ngina ekran ni kiba jinga henry ngin petang ini ki badon hajan kum hari kata hati lam mingi kum gimizu kinaga ngi bakadon kata ka unity kata ka jinge teli badai lembah kata ka jinge teli ba kono ka jing trang ka jing angnut jing itu gejek benriu ka urlong henry mangi pada kijing dawa kijungi kijing ya lenti kijungi kijing ki kijungi kijing angnut kijungi kisateng sah hadu menta sanpos nem ngiladon ke jela henry hadu menta ngimpat sngan ngimpat snutrai hala ka jong ka khendau ka siap kata ka digawai ka ba nga sutu haba ka kisiu laban circle ka pelong ikani ka program ka kwa ap bepin wan lang sirup halor kawai kan rensan benginya itu iwi benginya jan iwi kanang bahakan lo ka kap hakan no ka sa pasian nginya don rekat ngin kloy ban aga ketika mon ketika diang nak benta iwi kaba arpat ka mga kuan pensko kolong ki ai kerteng katayo lekamen hot ngidon kam man lekamen mentali kadang dei kata ka season dan ka ayom ka bangin lekamen ngidang sudah lekamen Christmas ngidang sudah lekamen ban pedang subhayu senam batmai ban ngajui bakalong ka trend hang ni ha jek pendiri ko jungi ba daladep ka new year nginhap man segi piknik penyelek kemen siang sisam bagi parlok parajor kata ka dei ka jinglong ka jungi balakum gani ka poru ngi bigi buon maki weeks kamtam mentali belajar election ni ti janman gisnong ki thau gidon weeks teng koi gisnong are likely ki weeks koi penyat koi ke political party koi penyat koi political party kidang dong ti ngala kum kendat serut re ke jing temu ke junga kalong ba nalor ke jing lekaman ke donru ke jing tristom ke jing IT ke jing yakun namar ba pili bahagan ni ke tayo lekaman i program ski pair ngai i literary activities ki don kijing kop ruai kijing kop shot kijing kun hagi jing le kai sports ki discipline sports ki pair nadu ki badminton ki karambut cricket football bat kum ta ter bat ngala bandong ba kan ka tayo le kemen kalalong ta rensan kum ka platform ban ailat ye ki kun samla ki jungi bagi peni ya kata ka sap ka pom ka jongki tang ban ailat henry ban ailat ban ai bentar yaki bikin pentebet susu lengba ke experience hagi kirensan di bapir lada pitebet ban ruai
pini hang ni po kajak islong gijongi ke briu nyotrap ngiduna bha kita kirensan ngiduna bha kita ki kabu gilat kilti bingin jo ban ruai na kapor bingin la ban pentebit ya sap la jong ladang ngilek kai kriket ladang ngilek kai badminton ngilek kai karambut ladang ngitebit ang haladi ni tak jitebit ke jongi kamla ban pau sabar namar ba ngimyo kata ke platform bingin peni ya sap la ni ban pentebit but hakan ni kasitayo lontar Hilasaki ba bungut ikun samla nak ni kathan laban kila peni kilawan banyakun doyak apa ke jingkriat ban yakun ban peni ya kasap kapam gajoki hapdeng jongka jing shngan ban ke jing pedrham jong kinong penya jongka ki isu laban cycle bat ban pengut ya ki jingkran ki jonga ngit scam ba ki isu laban cycle kanam kut tang mentau senam ban penya ya kanika program pelempung tayo lihat keman ring ngit scam bakatang mi kisnam kanang mi kia kemkini kijat program kenang ya nakapor sakapor nomor kemengelong menekan wanra yang jingedai para mengi bana juga por kala bante lakam yang jing sini ki baharukom ki bawan ban bam krun ya kajat bidru kejongi kentang ya wai ngakit bok riang ya borok itu ki kun samla ki ban ya aireng ki ban yakun hakani ka rensan yakop la subon badrak kan sai ditang ni nikintin macha franki isu laban circle to blin kurkulangi barok kublai shibun
mengap contestant number 9. Tidak kebetulan first run up ngakot ya i way paniginong bishar Nancy Lalu. First runner up Dapat Shisha Lingdo contestant number 3. If Simliเป็นวันจักรมันข้าที่กองIf Simliเป็นวันจักรมันเป็นไอแล้วนี่เป็นคราวนี่แต่อีเป็นกุ๊กyangเป็นพองyang persiatเป็นไอyang kata jadiเป็นกุ๊กrom ya ilah subhan arjara tulai nang gas upi to ai contestant number kado contestant number 6 Gardenia Kajing am kebanadu menemo nadu basdak program mentip manu tahu rengken sai jami. Tisua katan kocoy ikong Nancy Lalu sai sisien pan ba inyo ban pinkot puram iki. Di inam job ibayo ya ka second runner up ide. Contestant number contestant number 7 Iborla Karjana. Ngau haban khodi kong If Simli ba its ngau haban ne ya kabadan kamo ban ban ai ka kusnami di first runner up jong idi manu ban yo ka first runner up contestant number ngam yo snowy AP arit sur e first runner up Day contestant number 9 Ezekiel Brad Malcolm.
Sip menu bandi nong job. Mas ngau bahaban koni Dr. Kam Shermang ben ngau bahaban wan harinsan. Banyo ban penkop ya I nong job jongi hakabai dei ban urang kensai jong kalaban mo. Di menu bandi thalai. Manu banyo yang kanang adu jong irang kensai. Dodo joki kata duk wah inong job jong irang kensai jong ima idei I contestant number inong job idei contestant number